Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bolo. Kali ini masih bersama dengan Bengkel Pijet. Saya akan membagikan titik mana yang harus kita pijet ketika badan terasa kelelahan. Yang pertama, telapak kaki ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diulangi lagi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Kemudian satunya lagi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ini telapak kaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diulangi lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 5, 6, 8. Udah, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.